Ngikhetha unyazi lwezulu. Igama lami nguZanele ngwaMsomi eMzinto ngaphansi kwenkosi kwaBuduma. Ngizoqala ngichaze kancane ngithi ngangena entwasweni kanti intwaso engingena kuyo bathwebula amathongo abantu ebese beyakuthwalisa buthuli. Ngibe sengikhishwa umkhulu lapho othena mangiphume ngoba lento engiyidlalo laphaya zizongibulala. Ngiye ngaziba uthe esuka wasethi mangaba uphumela sizokuyeka hamba uye ekhaya ufike uhlambuluke ebese uyahamba uya kwaShembe uyohlambulula ithongo. Ngifikileke ekhaya lemphefumulo sengiqala lo hlelo ke lolo sekukhuluma ubaba mkhulu engingamazi ofikayo kimi uthi mntanami ngalala nodadewethu ngenza isithwalo esithile ngangenzela ukuthi ngibe inyanga edumile ngihlonishwe endaweni ngibukeke ngiwumuntu oright onezinto zonke. Usethi-ke kodwa mntanami sengikuyekile lokho angeke ngize ngisakwenza. Esibonakalisweni esilandelayo sekuvela udadewethu mayevela uvela uyilabantu laba abafishane mangabe umlalele ekhuluma ngaseceleni engazuthi kukhuluma ingane encane sekathi yena ume esenta yomgwaqo uthi ithuna lami la ithuna lakho la sekuqhamuka umzala wami uthi zamandayi ungawenzi lokhu kurongo kudadewenu ungavumi ukuthunywa abantu bekwenza izinto erongo kudadewenu. Sekayakhuluma ke sekathi baningi abantu ebabulala ngalendlela emva kwalokho uye waveza ingane ngazuthi zishawe istroke or zikhubazekile ethi useneyidume eziningi ezibulala ngalendlela. Omunye umkhulu mayevela uvela egaxe inyoka emqaleni. Omunye uvela ephethe isando esiwu4 pound ephethe nezipikile eziyi2 ebese kuba khona umntwana omncane phambi kwakhe ekhombisa ukuthi ufuna ukubalimaza ngalesi sando lesasiphethe. Ngicela abazalwane bangikhulekise ngoba nalo mama engangithwasa kuye uyangilandela ulokhu engisukelile njalo efuna ngibuyele entwaseni kwakhe ngoba ekuseni namhlanje ngibe nesibonakaliso la kukhona abakhulumayo abathi uzungalinga uzuye empopweni wasekhala emphefumulo ufike ukhulume kuwo bengazi ukuthi bayangiyala ukuthi ngingakwenzi lokho. Emva kwalokho ngibe sengibona usibaba uSimamane engazuthi kukhona la akudonsayo emgodini thizeni engazuthi uyakutakula kube sekukhuluma izwi kimi lithi ubaba uSimamane utakula wena kulabantu laba abakutshela ukuthi ungayi okhuluma empopweni. Inkosi kusisenesweni. Ngiyakhetha unyazi lwezulu. Lo khulumayo uThando kwaMhlomo ophuma endaweni yaseJozini. Khuluma kakhulu Osuka endaweni yaseJozini phansi kwesempeli impumalanga. Ngilapha ekhaya lomphefumulo ngesimanga sokuthi ngithunywe umama ungizalayo wadlula emhlabeni. Ngimbona esibonakalisweni uhlezi mayehlezi uthi lokho othi uyokwenza ngangiya ngoJulayi olwandle wathi lokho othi uyokwenza ngeke kulunge kufanele ukwenze kufuna uhambe uye ekhaya lomphefumulo ungihambise khona selokhu ngahamba emhlabeni kangifikanga la kufanele ngifike khona. Ngicela-ke ukuthi uhambe ngoba selokhu ngahlala angiyile ndawo njoba lokhu ngibona nje isimanga sokuthi angiyile ndawo hamba-ke uye ekhaya lomphefumulo ngikwazi ukuthi ngifike ngihlale khona njoba ngibona nje ngihleli lapha angiyile ndawo. Ngase-ke ngilokhuzana ngifika la ngangalithola ithuba lokuthi ngoJulayi ukuthi ngingazi ukuthi ngizokwenza njani ngajika ngabuyela emuva ngoba sengibuya-ke uma ngibuya sasisakwazi uyohamba ufike ekhaya lomphefumulo ube kunyoko bese usihlambulula uma usuqedile ukusihlambulula kuyobe sekulunga. Ngase ngibona ubaba unyazi lwezulu lwathi mntanami angeke ukwazi ukumphilisa lo muntu ogulayo ombona uphambi kwakho ngesimanga sokuthi ufake ibhulukwe hamba uyophumula ibhulukwe bese ubuya kuphilisa lo muntu impela uyagula kodwa ngesimanga sokuthi ufakele ibhulukwe olifakile ngeke kwazi ukuphila lo muntu ngoba ngilapha-ke ngibe sengiphatha lezi imbuzi eziwu2
lenenye-ke bahlambulula lenenye yokuphumula lelibhuluku engangingcolisa umndeni wami ukuthi ngigqoke